Waalaikumsalam. Ijok yakin buka ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Kalmiyok tarikat babu kita keruang kaya Al-Fatihah kamu kita keruang. Dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sampai habis bacaan. Dengar ibaca Yasin ia dalam keadaan nada meling-ling ia mata ayah pandang ada anu mak anu pelap le mata ada ayah tiga pelap le mata ada Yasin tiga pelap le ada ayah tiga pelap le ada Yasin tiga roh yang mata